abusanfo mmakwaba apomuni ho asem no na yakasa fa nyinsan se oba nyinsan a sen na akwada no nyina obaye nipa maye wo no ene ho nkomotwetwe na ye betwetwe 144 no betimi di adwenkyeraba yapomudi ho asem yi Vodafone afa ho ka Vodafone 0505050500 standby medical team ho no betwetwe nkomo sa medical team no say wo problem bia fa wapomuden ho na bisa omo a ombenya da age a kyerɛkyerɛ wo mu minim krofo ma frɛ enya responses nti wo so frɛ bi we ye free so your Vodafone customer dial 255 eno pe na ya tew kakra bi Vodafone power to you power to me power to us ns come say men come say malaria no ye tu ase ye ntwitwa so na wo pede odi betu ase wo hia malatu edi no kra kire malatu na se tu ase se ho malaria wa hwe ma nkwa adwuma wo ta yare sanso so a wo boss be you edi pe malatu na fe tu malaria na ase ns chemist nro ye pa wo pharmacy na ase chemist shop bia wo benya bi e wo ho 144 na adwenche ho na ba ene me nua ba ante Cecilia Ampadu anti si na waba na mo amunim no me anti si 25th December eye bronya den ono ya wo no bronya nti anti si ye wo da ben nkasa juada na sebra memenda nti ama bronya nete ho no edi 25th and birthday na because 25th ye ma hanti no ye di kan wish no happy birthday ahead. Thank you. Yes we can feel we di che na hwe se di osi ye fresh fa na tumi se odidi good and as you be kan dua no nti nyame ma wo nkwa bebre ye nka ho na omwa Ghana mine maka ne se na mo amunim no makosan lai woni fie na parcels mo di adi kan o kan me ka che mo ansa na mo WhatsApp na mo call na mo Facebook very necessary at least and table no so we dey this way we ye potatoes ya poto ye de garlic and ginger afra and butter potato na ya mpacho han aproduma pacho cheche ya kan mi ya zana okay we ye potato ya poto ye wo ye garnishing ayi wo tray nim eno ye carrots green pepper and beans na wo hwe table no so hanso a ye wo grilled chicken and bro ayanoa ene makwa ayanyam and ye wo beans egu chicken ne ho ena ye de ayi aka ho enti ye wo drink special apple drink special for enaye enti wo hwe anopa ye aduane na very nutritious ye pese obia dibi na wonya ahoden enti wo wie a no wa special ice nsuo nso e de aka ho wo hwe ye glass ne mu a special apple drink ene ye hwe egu ase ene ye de grapes ene apple asimu enti se wo ye obi asabi unyi skaba akoto apple ana se grapes a wonya nom special grapes apple na che se wanya nutrient na no enti anopa ye pese obi anya ahoden na otumi didi no nya apomuden na onyinsan a watumi awa akwala nso wa ahoden Jesus did good campaign and one yeguso no fine it we potato enti yanoa and ya poto and mo design and ye de good plate mu enti esi ho e cherry ye no and na plate na design potatoes no enti butter wo and ginger wo and garlic wo we designer potato no and our consume the hono. Hey, we have full chicken, hard chicken. Oko Africa market we bibre ho. And you try your vegetables and so no. Ya slicing, very nice. Yes. Tebusian for I don't know near me party and this hono. Muncha na momfa mane mu nua no mo wabruchi se Ghana ye de nti omomra. Ai na mo ho so mundi Ghana aduane no mo nkai uri fi ukrum hia ban a obeyida wa adwabo ase. Plate no je obi a wo size ne si animu hono. We are gentle, moderate.
enye edifu bia na wanya we special soft drinks no ebini we apple na ye de fruits na nkasa bi nso asisi obi beto sesi ho a nani bebrew enso so na ade no gana heya na ye no ti abusuafo no yesi ye ni di yie wo di yie wo da yie wo ye exercise a sebi yare bia ma mebo wa papomu eden na wo de kono nti muntwitwa ye basa no muntwitwa na mo de ato ho ehu hia pa na mbom enne de ye nkomo twetwe no efa nyinsan ene enkwada so mu ni wo ye wo no wa hunu se de zitie wanyini na abete nti no ye be kaka ho asem wa ha na antisi ansa na de be ba no kra no obi di text abro se wonyima be de hu so onyem sa wonyem a before a wobehu sa wobenyinsa antisi akọ da ho no before a wobehu sa wonyem no bebre na no obra emma eya bosome so a obra emma afọ behu so sa ho ye obasa aya wo ye adwuma kakra no wabre ebi wo ho na obofono ebi wo ho abon se na wakoma bo kim ade a na first one wo pepa no wonyema ebi wo ho a wo mpe bio endoko enti sa eye nsesaye wo wabra bom no bema wa adwe hu se se na first metinka ewo me ho na mu no sese enti sa bio enti me pese me ko check hwe se menyema na endo no wo check na se wonyemu a wo do dwonso ye wadro bi wo strips bi wo koto okọ drugstore benya bi ato wo de tumu a wo behu se wonyem nti ebe show se wonyem ayi color ne be ye red nti ye red a ne che se wonyem nso so a na se malaria eno wo de sa yi ne test abon se show red ena at times nso be ko hospital nti ko hospital ni efiri wo hwa wonyem o mbehu ne yakakire ena scan enso tumi kire se wonyem Ndi said wo husi ye basabasa no ya ko ete said wanya malaria no okay but maybe na nya malaria na nyem no wanyem ai du be bisa sana nyinsa ye hyase wo nipa mu nyinsa no eye nyame ade a ono ankasa abo se oba ne bema eda bema ne hu nsuo ene oba ne hu nkosua ene kabom ema nyinsen esi na nyinsen no ehyase wo ye fra bibi fallopian tube eho ena nyinsen no ehyase efi na ede damienu kopim nanum de na wo se bomodin free fallopian tube num ba awodie nim se antumi amedru awodie nim sabre no na eka fallopian tube num na se ehyase ese enyi ewo fallopian tube num a eno ena ekoso ectopic eno na ekoso ectopic I see. Enti se basa na ne che se ye emergency a e wo se ye do ko hospital na yakwakwa ye operation. Enti nyinse no hyase a talking about ectopic na mama se wa kumase osme misa o se obi a wanya bi no obetimi anyinsan bi mu. Tube ni ye mienu. Enti se ye twa baako a baako ye adwuma. Enti se wanya bi pen a na se baako ne ye twa baako ye adwuma. Enti obetumi anyinsan. Oh, that means se obi a wanya bi bia je se ye twa tube no. Ai. Oh, okay. All right. Enti no we ogina ho nyem no ai onyem hey I see ena stages eye fiti bosome baako ana fiti da wonyem kopem bosome ensa no sabre no ena akwala ne hyase ese ofome enti sabre no na adwene na koma ne bibia be hyase ena sabre no nso no esi anse wo forminti na kirade na efe ne placenta no na enya amfome ye enti maame no ena be produce hormones eno na be boa eye akwala no ama watumi anyi akodu bosome ensachi ansana ono ankasa atumi de ne placenta no na kirade no atumi de age aduane ene ahoɔden ene mframa afri ne maame ho na ono ankasa de abɔ ne bra anti so hwe screen so ya hu se mfoni bi da so ena ya hu bibi se tennis ball se de ono nanam so ono okɔhe no aha we ye awode ene fallopian tube na meka ho asɛm no fallopian tube na ya se nsa mienu no ena ne ɛwɔ ase ne ovaries enti ovary no na tunkosua no enti atunkosua na eyi ebefa ano ho afa tokro no eye fallopian tube na etese nsa no nkosua ne befa ho na aba beda baabi ewo
uterus num enti ewo fallopian tube num enti ebeda wa atwen kopem se oba ne be ma beda ama be ma hu nsuo no atumi afa oba no ho akoduru eye baby a nkosua no wo ho no ansa na kabom aye a fertilize ansa afi ho aba wodie nim enti kosua no bi na eda ho sa nkosua no bi ni nkosua no te se sa akokọ aba beto ana sa akokọ eto a wukunu a hu se nkosua no ebi ya kese ebi ya nketewa pa sa na nipa de ensote na nipa de no bosumi bia na baako eneba nti se bosumi wa fallopian tube no baako be man nkosua no aba bosumi mienu so na benkum so de no so aba amoko shift enti se akokọ de ade bia eneba no ba senia ebi soso ebi yanketewa pa no sa pepepe na nipa de ensote nti no se kosua no ye kese pa akora no be ye kese ana se odi nkosua na de gum sa da bi se afa ansa na nkosua no be kwakohia be ma no ehunsuo ansa na tumi afom ena sakwala no so kwa wodi anima ba bia na chi ade no betimi afam etimi fam yiye na se nya aduane ene moja ene ne pafi ne maame ho a eno na makwala no timi eye kese no I see enti se akwada na oda yem no bibi wo ho a etua ne ho a ekotua ne maame no so ho te se cable bibi sa yewo placenta ene yewo cord no connect akwala no efa moja efa sa cord num ekọ placenta num kwa akwala nim ena sa akwala ne dwonso a akwala ne de yefunu mu a wodwonso onomo nsuo na wodamu no but onkoti afi ewo nsuo no mu yeso bese no enti se odwonso a nsuo ne fa actress nim ekofa eye placenta nim ekọ maame ne mojam na excrete anase akofa ebe free maame no ho kopim se ye be wa akwala no but onum nsuo ni bi pepepe na mom odwonso na onkoti afi ewo mu woda ye mu ho no onum nsuo no bi na se nsuo no atwa ne ho ahia so oda nsuo no ne bi nkwane hwenim da bi nyame ankasa abosum no ebi nkwane hwenim enti se akwala ne da nsuo no na se eba se wo hya ase ekoti afi gu nsuo no ma na nsuo no abaye poison ama akwala no bitimi yesa no akwala bone ebi 144 whatever so for betila one go say this ana ya deze anyway we say for yeka yinsen ho asem na akwala no we akwala bone onti almost 30 ho no mo no na ma ne basa ne se ebia na akwala ne ho kire no ewo bibi ho masa akwa eye biribi na be ma akwala ne ho akire no nti akwala ne ho kire no a na okoti afi se ne ho mipo enso no a ne ho metia etuma ne koti afi nti no ya friend meconium stain like so oba ne be meconium stain like ye nsuo no meconium na stain no like on ye nsuo no nti meconium ne akwala ne toilet no akọ nsuo no nti no se maame na ewu a ohun se nsuo na eba no enye kroje eni ne ya greenish ebi nso ha ne ya very thick eno ne ya poto ube wa akwala no kobu a ube hu na ada akwala no ho na akwala ne skin no aye dark nti gi se wudware no a ansa na afri no ena eba sa nso na se akwala na amantama ebetumi kurakum akwala no wo yefunu megiri sa nkwara na no munyina omukotena odo na ho kon ye yugu ayimo sa nkwara no bia 1441 na hadis mehu se we mehu bibi wo matwro then we trimester na bisa mehu first second third they said you gs no first trimester no ena mdi kan se wonyemo a eye fiti bra obenyinsen akopom besom miensa enu ye first trimester enu na akwala no ehya ase se na koma ene ne na adwene ehya ase se eba na free second trimester ne ye free bosom miensa ekosi bosom nsia sabre no na akwala no ne part ni nyina ahya ase a epiepie second ho no ne part ni nyina na so ne bibia ahya ase epiepie ena
sabre no mu no so between 18 to 24 weeks no what akwala no movement ewo ototonensa ewo wuyem and after 28 weeks to 40 weeks no eno na eye friend third trimester and say fiti sabre na ekọ no wo akwala 28 weeks ekwa omutimi survive. Okay. But 40 weeks ni che say wo time aso pepe wo say wo na sabre no mu nyina no enema sesa ewo yafununum enti sese ebi akwala ni demu keke nema functions bebre ekoso ewo akwala no ho ewo yafununum enti sabre no so na wo say wo maame no so wo hwe wo hunsu yiye ewo waduani di ni nema bebre mu se ne ebe ya enkonya nsunsuanso ewo akwala no ho na ne ehia pa ne ye fitida wo benyisen akopem bosome miensa no sabre no na akwala ni achiade first term no that first trimester no nti wo maame no e na wo supply bibia ma akwala no nti sabre no na hia se wo maame no wo behwe wo husu yiye ama waduani di ne ubibia no atumi aboa akwala no nti na mayenya her premises ne yese oba wo benyinsen a wo be fefe wo betintesuo ene sa na ma no egina bra wo benyinsen akopem bosom yensa no esi ansa wo hormones no e na eboa akwala no nti no hormones no edoso e wo mojanim nti bibia wo hunam no mu no esesa wo waduani di esesa wunsuo nom esesa sabi wajanan esesa because e free bibi progesterone eno no se ba e muscles ni nyina ni organs ni nyina eye mre nti entimi nye active sania e wo se eye no nti e basa na sabi wajanan kra no wo yo pinfo a wonta anko hefi especially first 3 months no esi an se progesterone no ama eye sa wo digestive system no aye slow ena waduani di nsoso untumi ni di sabe na wo tafe wo sore anopa wo behu se wo nya de bra hyehe wanum ape no afi yellow bebre fran se ye malaria enye malaria enti enye yare eye gastric juice na ewo wo yam no wo sore a na ababa obo enti ejina obo sa eno na wo be ma watintesuo na obo funo enti wo nya de bra hyehe wanum na wo fi sa yellow no gupe ubo na fe wa ye fine. Oh, okay. Because aduani bia ni wiyem wa fast free anadwona ma de achi into that long fasting no amasa gassy juice no adoso e wa wiyem. I see. Eni na ma osora no pa wo fe no. But nti oba bia na efe. E ma di bi hormone fe. Nti mo sa mo gassy juice no be fa hin. Eye hormones ne depending on hormone dodo a ebe produce. Eno na be ma wanya saa ayi obi ho wanyem a bibia anya no esono obia ne ne nyinsen otimi kra de wo fufuo nam bo bibia kwapem da obewo ene obi nso so ho wo nya nyinsen a this one da ho ontumi nya hwe nsuo nko nanum bibia nko nanum bibia beto nanum bi obefe but ade ba akwa wa sa ade no ho nso se wo ka se wo fe enti wo nidi a ebe ma wa fe mo ene wo twa befe akra fe moja ka ho ene di na fe preko enti wo di na ofia eye dara ebika woyem eye dara ebika woyem nti wudi na wofi na ebika woyem no na wonya ahoden nti e ma wonya bete uzi se utumi se wodidi good pa so dey sit ho na ose no wanyimsen wo se di aka ho all right nti no let's say sa stage ya ye kan the first 3 no de wo kan say e ma no eni di yi na omo hwe omo ho so ye nti se o ka so omo hwe omo ho so ye na de na opese o kire ne tia be se ya hwe omo hwe omo ho so ni ye ni se emi ka se ya baha ma baha be ka eye nsan ni cigarette nom ene kura be kan san asem enye ma apemfo esi an se da na wo benyinsan no wunim ena kopem se uboso me beso a wonyinsan ni betwa no emma no ansan no wahu se wonyem no ne che se wonyem be se na otwemienu kura dada ta ba be hu se one pass no ne che se wonyem dada enti no se wo yo bi a wonnom nsan sabre no unim se wonyem enti wo be kosoara anom nsan no sabre no nso na akwala no e hye ase se o sesa ana se ne niema no ne part no eba enti e ho no sunsu anso no
eye kese pa Sisa akwala no be wi nsa no bi akwala no be wi nsa no bi na ne form tese bia se nanim na e form a nanim ne ta form between 8 to 12 weeks nimu enti se nanim no na eba na se wo nom nsa na emma chemical na e wo nsa no mu no emma nanim no ntimi inform yiye twa ne photo na twa enti na obe wo akwala na akwala no utimi hu se nanim shape no enye papa na ni aye ketenkete ono de ne original ena ebi mo ha na ni ti na aye ketekete na no soro ha aye ketekete na so aye ketenkete enti sane ma no e hya ase afi yafunu mu ansa na wa akwala no I see. Abusafo nkomo no ede emu nsusu odu megidi se yenyina no e asamihia se wa anwo a wo ye be ma wo yire be ana se wo kura ye wo nti wutie no eboa wo pa we ye medical science ne ye no asesa no 1441 so wa asembisa na se asebia person na wo de aba na ya kenkan na ye de bisa ho asem so e wa ha enti no ye twa first trimester no second one na say afi na ne ho nema ne eba nti trinwim ne baba bi tinwi no e hya ase e was second trimester but e ye mature e was third trimester nim say e continuous ye fi one step na e second step na e ya to aso enti bra na e kosa no say ogusu a wonyi wo hwe akwala bi akra na so ebue 4 months 16 weeks ewo yemu ewo yefunu mu no na so odi tie ye be enti se akwala no from 6 months going no bibia wo beka enwom a wo beto enkomo a wo bedi bibia be na akwala ne te ewo yefunu ei ansa na akwala na pie enti we enti obi anyina mu nkro nti bi ote hwe I see ote wo yefunu udi na tema ote Esi won feel enti obenyi no eno no develop on enti ebi o ha bia fie bi mu utimu se nko kasa dede akwala ni benyi ni se suban ni bi ono so dia obefa because na otifi na hyasia ena opapa na o maame enkomo a omobo odo a omoda nadi se ne omobo mpaye fa se ne omoye omo ne manyina no akwala ni sua ni nyina wo yafunum enti opue a or de twaso senia wiase ahyase o nkosua no ne ayi ne hyiase edane ya na odi nyiye no saa no obedane na anti sini ne nkwara no motensem o motensem ombetensem o ai because obi anim so obi ani dem but nkwara no ho ha ote ne nkwara mbetensem ombetensem papa 1441 episode ye kan nyise ho asase nkwara no mo aso omotensem fizu obi ani dem wa otensem papa I see hey nti mimi se metensem otibi metensem ebi na I am anyway I see right enti wo kan asem bi wo se enti wo so omadwene nso develop enti mimi sasa akwara no odwene se owo de yemfuru na adwene aba ne tim otime dwene se sabre no afa na adwene no efusu a for me nti for me na ye mature wi a ansana aha nti eno no de o she inside no afa na for me afa na enyi nti enyi wi a ansana ahyase adwene but usu a woni mo hwe akwala keto a wawo no bibi wana adwemu kura wu but adwene no ewo ho ena nani ensu bue eniti na obewa akwala no na nani abue nti ni akwala no wo na ne oye bia no ode yafunuma oye saade ne pepepe but na kuma enebo na mom ne lance ye de home no enu de akwala no ode yafunuma enhome je sa wo no wie ansana lance na tumi aye adwuma obisimi misals asem we se no kra nti ena ya kasa asem ma yate mo amoton ayi oti oton wonyem na oton ade omoton ade okwan ho no ya atadwe we sa kra ni nyina odi dimbi because opeso hu se sen na wo se oba you know opemfo order we ekeso a spentex no o se sen na wo se opemfo order em se wa be kan da ho hu opemfo e wo se oda o side especially wo benkum so
Why not wo nifa so? Ahono na wo eota anase wa baby a akwala ne dinya ne moja ne na ho den no. Eho ne eboa ema onya ne yiye. Opemfo anisa wo da ya. Wo da ya wo the pressure eto major veins na a supply oxygen ma wo ba no. Nti e ma akwala no homete. Nti bre nyina no e wo se wo bo modern se wo beda side and side. Now we are operating so until we are no die. Oh, sir, I would prepo now die ya and yet say obi o da or die ya flat. One I want to mean when you more and nisa or dasa. This is we be man say who say we die ya than no man nko left to me abuana man than no. That is mu hye dan you do PD and one try. Yes, I just say. Obi simi mi say so what say akwada Bema ya wona 28 weeks no. Umtumi ne oba anyinsen resi na odi we say by osimi misal say no kresa. Ne atie ne say between 30 and 34 weeks ne mu. Na akwala no eye ne testis no etimi descend ba na scrotum no. But ene de obetumi ebi mo ha ye wo mo eye premature testis bia no obi nim testis ni ya ne hwa be ma hwa emu aba no be sane be bia testis no enti no obi wo ho a ye wo ne premature by all means ebe sane ebe descend aba scrotum no enti se ba se owo no na se wo ye premature so because on to me nwa nyampa enye no kresa enye no kwaresa okay nti enye nokre sa yo we say when 6 months when 6 months na ose na chi etutu no also 6 months na chi tutu no person who say normal na na tie ne say wonyem a eye yafuru ne kese no ede yafumu niam ni nyina epiapia eto baabi na ede pressure eto eye wusisi ni wachi no mpe no so esian se uyefu no yekese de dabi no uyefu no nso enti sa pressure no e de weight eto wachi no mpe no so ene wayase enti ayase ene achi eye part of pregnancy nema bebre wo ho a esi ewonyinsemu a enye yare agise dia ebruso a wontumi control pain no ade ne ya wo ya wotena se wontumi ntena ene de oso ko hospital ba se wusisi ba ya wo ya se wa ya se ba ya wo ya se wo ho a na bia wakoma bo kin e bia da bi ba soro bo nso wo ya basa wontumi nidi but ewo mu a obo hunsa ne sa de ne ko no ne nyina ye normal e wo pregnancy mu but ne a eba ebro se pain no eye severe a wontumi ntranse wontumi na ene de me paniche onko hospital yare na yare abem Jane Pokuya so se mimisa o se ene na sena entafo so omo ba den na obi mbe entafo no ebi wo ho a eye enkosua baako na sperm mienu akoshem na mu apai mo bracket se first mo so mo dose mo ko na mo bracket mo ko mo dose sperm no more than 300 million dose na e produce at a go but o mo di race e ko no kakra bi na tumi duru kosua no se the bible kura kan se inipa no bibli de tumi ka so ba ko na wen nti na enu ano no enti no ebi wo ho a ekohia nkosua no mu a emutumi pai mienu ena ebinum nso so wo ho a nkosua ne mienu etumi ba atego na nchemu biem ekosua baako emutumi pai mienu na sperms no abo bracket nti mu mienu akọ pai mu mienu na we afa de fa na we na afa de fa eno no ena omo wo identical twins eno kwala na omo se eno ne nkosua mu pai no omo se pa wontumi hu se we na kakra ana we na penny se salani ana se salima ni but ne sperm ne ye mienu nkosua no so ye mienu no ene de otumu se omo nse te no obi afa na fa ene obi anam ne kwan minim bi ene omo kra do mo ye miensa asana fusena gado uhia omo a yeso omo tenten na ye pen so omo anim no obi aba akokra ye tuntum kakra na ba ko ye kokko to bi o ha obi ye kokko obi ye tuntum obi ye tietia obi ye tenten eno no nye
one egg amua pa mienu but nia emua pa mienu ne de uhu we a obeka si we nti eno no obaako timi di bone che baako de bia omo ne de ya identical twins eno kosua baako na sperm mienu ko wura mu na emu cheye obi ho a ya na condo so be wonta nti sa no utimi ye bibia wetimi yi style bi betimi amu awonta oh me mom de me ma wontafo ne bi wa wo bi oh sa na da cross so odum ba ha say I see pa yeah family ne ntafo ma wo me nua odi machia wo me nua ketoa wo me ma me no ye bia ye nua ye me ma me nua no nyina wo bia ti so obi penta wo a omra mu fie oba ye fie obenya bi was a fire and one I can wait me a promotion amo nti ho asem no enti sabre ya oba na nyim so obi sibi misa se edu sabre ya oba ne be matimi ye mutimi ya zigize na se wonyem a otumi ne wukunu da kopem da wo kwakowo gise doctor ka kire wo se da bi ese sa doctor be chimo yanya ohwe da no eso obehunu se bibia si oh na ne ohunu na eden even no ombeka se o ye yidudu oh anu krati me bua ma edese awo no eye ntem ebi wo ha sa me wo ward na wo ba na se ye exam o na se ye hwe se ye yetimi ka chebe ma ne mu nkofie wo kwa ne nkoda 24 hours na nipa na be wo utimi ma be ma license oh yes clearance hey I see enti ene de enche den di esara o ka chebe ma na ya na ogina ho ya na anim ye de say oh so was o de ni atonchen I see enti no omunda just a doctor say e be a problem nti me ma one be man style be no omunda fana no so we na bibisa ene de say o mu mienu asem style ne de omo anim dada omo anim na obi a onimu be ka chere se o wan kasa style e comfortable ma oba amu na nkasa no mu nkasa bi mu ankra mu nimu ade dada mo hweso na mo nye mu nimu ade dada ose obi sebi obi adwene mu ka no na onyema ose onye dan ose omo nso so omo fe na minim ne ntia oru bi sa question no jo so aduro se obi adwene mu ka no na onyema e was hospital na oda so on be stabilizing e wonura ye de be mana obe ye mre ana so obeda na ma se bibi ne o matumi ahwe no e na fie nso so e was wo ma o mo wo fie no so ani kɔ no because sankrofo no obetumi aye no ho bribi obetumi anumadura eni se onom obetumi aye bibi a eni se opimfo enti no e was sa nipa na ani kɔ no ho e na was o mo report hospital no mo de ne to aduro so se na be ya bibi a betumi aye normal keke oyibi osimi misa ose sa enkwara no mu job na ego ma meye mu no sa papa no itimi ba ma me no ho ana obeti se papa ya ba no okay we ose wanyin say 6 months ni entu na fu kitikiti nti o timi hu ni nti a na ose a problem ana emse nko person ka oba na dinanim o mu sisi no mu bue enti obi wo ha wanyemo a esi ansa ne sisi etre nti no ema yefun no ehihye ne ho ene ewe ebi mu so omu yefun no ye tiase enti sankrofo no afunu eba anim ye free bibi pendulous abdomen eno no on ne yefun no onyemo a yefun no ye tenten mi nwura pelvis no enti bo se na ne yefun na ye tenten na di nanim enti e depend we yefun shape se de ya hye more no na di nanim e depend we yefun shape e na be kire sane a we yefun kase no ebesiaye nti we o mena ne nyiwo ho mfa ne sa on nyame asempo bibia ye okay ene problem boss yefun kase o kon eden pa okay tike wa mo ye ni agero pepper you be da se o se mi bisa o se 8th month obi betimi awo 8th month oh 9 months wo 8th month a ne che se still wa wo premature but akwala ne be survive be correct okay wose okay wose de na betimi ama moja tu oba onyem efi ne hwene mu
menim se bi yete ne se wonyemu a se na me di kankan ne changes no okay wo ni padua ni nyinaa mu enti sa changes no ebetumi ama wanya sa aniema no obi ho kra wo otwetwe ne nsia na numu efri moja anansi eye changes na hormonal changes na okay wo ni nyinsa ebremu no it betumi ama sa but sa aniema na nya normal nti onko hospital na omo nhwema no Reta simi misa se ebre ben pa na se o hia ni kuna obeye sure so obenyi nsem gidi se no de yi se demu asem em se ya beka kura wa happen enti no actually na ya ka ho asem na beka bibita because you know the whole topic and dey say o pesa woni kunu hia eye da wa ye bra no copy between 11 to 14 day because it depended on menstrual cycle. Okay. Until some menstrual cycle no, that time no, ena enkosua no ebetwen. Until within that time, they now say ubo modern say 10 bia woni be ma no, but they say wunhu da eye enkosua no be pai. Tiene also mpre kwa na di dinachi no ofro mpa no asua fru bi. Utuko dada ba ku na so ehia no ho. Yes. Finally, a best sorry, Hetty Kumase, was it TK? Yinsen, F. Was in our community in our way. Sa stage is here, can you? I can't because good or say, or fanning in a moon. Who said Uncle Pong, a home, one pana, a man I enjoy programs of pa. Ah, yes, remember, I see a being in Sambi. Near who said, is it here? Episode for a moment in our car, baby. And if you come out to fine na ho especially ye call Christmas e do Christmas a medical cancer na ahoto aba na ahoto basa ahote basa nso ahwe na bia adwene bekwa kodi no de ye ni ubedi bi ye nko bekọ de ye nom benom enti na ye kasa afa Christmas a ye bedi a amanfo e de be ye nsawe ne enunom ne enurufa ne hwia ne wo ne tua ne nyina ye beka ho asem so was some person bisa once again your number 1441 and I don't pay in your number kind of wedding come to train bremo Adolf Abedu within sanity yes or your president omo kasafa alcohol and drug free mission omo kasase yen hwe se yem fan sawe ene cigarette nom ne wi nom emfa nya bra one ne nua Maranatha ni akwai Melchizedek ono Bible mu din bi no de ba ko a share ni mu no de ba ko so a share akire di emu de he na memfa nya yi nka me ni anase because we didn't meet me money nyina Maranatha Maranatha Yesuba okay Maranatha also executive member Adafem and ye alcohol and drug free mission none of pay no mo twetwe nkomo ye mrante ti se mu amote amohwe ni nyina nso so twetwe nkomo na me ka wano pay matade ehye mi sei 1620 and na sei trend wani bia wa shatade a chese wani no bie it is 1620 atade bia ope bia for your weddings even for your funerals and toda anye da bia ni frantuma wearing clothes like this is an option for funerals. Edinti Obe friend number 0277 100900 0277 100 900 100900 utimi eye orders for Christmas even a day before Christmas ye be ya maw edinti no bo modern akopena kai say 1620 clothes tailored to satisfy your body hu hia pa we okay say it's very necessary. Adolf TK one of Sada e kasa num dia ogwanu sakra dia ondum manum papa wo TK enya sem kutua na onum sana o renza na me sin Russian tank akura na me we an kasa ma only years hwe me num sama but we are young me num sama e fe dia o se o mom ta hwe cartoons no Shaggy Scooby Doo na me te Shaggy man num sama hum kura o te Shaggy I see Benia metia no bia nyame enti se wonum bi o nyame adum ti
What did you say Kasafa and San around this Christmas? Tiki on say Ghana pa the Ghana jina 9 back so. Yehwe san 9 back. Ejina 9 back. Even back on credit jina so no. E wo so. Na wo kwa bo na hwe de ekoso a. Amafo num nsan, amafo wi jot, omu wi marijuana. E na ade back so mo de ntia ye bodewuru samire ni say ye di nya sisi a. Ye be di new year. Samire ne ye omu num sada, omu num cocaine da, omu num marijuana da. Ombe trash ombe di omu demfo achi ye ko jams, ye ko disco. Ye be kwa kotwi bia hwe. Ne dia celebrate Christmas. And a Christmas no enya ade a e say di konum nsan na enya nsan no na say we no na say cocaine no na say heroin no dabi. Brunya yi say e kire nuado. Amofo hia mo saske na wo be say kwa isa nyama no. For boa obi nya wo be nya nhira. Ye ba no so but there is a man for adwin bi say oh e do occasion bi say dia at least kakra bi a wo de be ye wo hu de be hye no. Enye kura. Eno nye. Tiki mi chiro de ntia enye. On say ya iti ese no. Mi geto bi ne akra ha mi nko. Wako geto bi wa akra ha mako. Ye juma no mo ye nuan mo sat be cocaine heroin ni marijuana no ye bom say be yo ma free na wo biso bebre no a hefa na wo start free e oh ye was secondary school na me fa whiskey one tot be e na me chirechire won say whiskey ana gin what for one tot no what tot na fa no then you become a user from the user so bet me utwa ba ko pa untimi nka say me no na nepe na untimi e na me ka no wonu ba ko pe say what the can fanti ama you will be able to bring my friend neurotransmitter na say receptors bi wom wo fa na bie say wo fa de da ho dormant be wo fa ya na bie nti bie petem bia na wadwen ye so no ma wenum bo no we kra ma no bi da any harmful be any harmful no wonum top e bia one glass your friend say try cup back pe na wonum ye na wonum cover back pe the next time we no wenum mienu na the more wonum na appetite ni so enyini wo mu na fi abedu so metuma no apatachi quarter metuma no half na wo koto ba ko oh no say fe kura de insano enye ejuma mam try wi nhwe na wa try wi kura de afi no waja fair say na waja insano afi waja apatachi na wa trust wi wi nu mam try ba ko hwe oh mi nu wi nu kura de o mu se nya bet mi nu bebre ma fa one puff na wa twi one puff ofi one puff na wa twi two puff no na wa we roll back the next one no we roll me nti anibra sam ne kan no na ta asra wo su ti mi ne nti a me be sam ba ho ba I didn't know kan ya wa wo su ti I say o come asem sa pepe na ko no sese insatire ba ko sa nana insatire ba ko sa pro mi kan na me akola be 14 years and na madam fufu obi o 14 you should be in JSS. Oh, mawie na mawie. No we JSS. Na mawie ni a wo fie. Eni jemo. Ena ye ko tesi yo we keke. Yan starting sanom no wo hwa o. Ye ko secondary school no. A ye fie no. Ye ko tena secondary ho no. Ena e ba ni se ndi adam fufu a ni omo ko hia ya no. Nti adam fufu no. Na omo so num bi dada. Nti ye no mo nsa na jot bem. Mono monsano na George see I started say yeah train George that time na me kind of St. Maurice seven what did you say oh na me di be 15 na me di be na mo ska modeto oh na say George dey ade be ma school fees am pocket money nti bi na mo de koto eno a na di bi to oh nti and me say we say so what so much say as early as age 15 14 amount for no oh daddy I'm on for train tampi because around that time now me started train George in the 2 months cry na me started say me train tampi me penyon pa na me kai those times na boys to men on bended knee and a shy omo anyum bi sa yes here ko entertainment nti no mo George to train no mo inside da and then one guy be the one rope o some started with ensano and a mo graduate called George and I must say monfa you know one row pen or buy you nipa 4 no ye che one row no puff you no pen na me kai say me twin ye that is send me picture na kire o ye twin we na ma se si ampo de course no enye ye be ka de course no but nti na fe na nti start say wonu me we no we jai George no ne nsa no so David ni nyina now the alongside na apply kan bom now was secondary school I'm secondary school be 15 years. India ye nsia de
no ade chia ye be ko school but prep time no say we a junior ebo your friend say lights out e was say we koda no into prep time now omo prep no e ho no na obetumi a sneaky out in school no so palms wo into said prep most prep times we be ko me so saw me demu no ye me nwanwa ade de bia even a third now a boarding house. Now we boarding house. Until now, what would we need share him? Oh, we need to say Obi answer to boarding house here. We are or trunk him. We are not sharing bottom crowd. These students in the Toba make hyper. These students in a almost Romanumbi. Nasa the best of the same feather flock together. So, it's prep time in school on up palms wall. Inti pumps near Komwa, ye we are man for mutape pan one no near train and tampe. So now we uncle for tap, palm wine, better so. School pumps. Maranatha, we don't check a class, but we will pick that picture. We'll picture, tell it now, tear first. We'll pick it. All right. Now, Yareti, Bema camera, Baba Jenna, we'll pick it. They are chasing the next to see who see, but Adolf, so. As early as 14, 15, around 4 them. He said currently we share alcoholic. Said you see the no one's organ. Say we see who no. Ofa, Tiki. Mo papa. Sometimes that's now we share when I drink who cry. Mentia say. Me ni be a fault ni free. Say our phone no. Say media no. Say policy makers no me juma o. Te say we share we drink who obia like obia ko ye victim. Obia ko dane victim because eye nyina. Adia say ye no ye nye a beboa adentia me ka sei no se se ade on say la ngana kula no mo ye o ma basisia no bibi on be hu tell so bi o mo say you correct yeah and I say you hear adverse no be ye bo tell so no ye edit adverse ni ye nti akranti fie no o hwe no bi sa na ye bonum o mi na metete na ye bonu na de yansa advert mi bo sa bi adi na de yansa advert na akranti fie no o hwe akra hwe na man address nicely say de ho efe ya wugino ho yo na wudi asa obi ho akra bi ho so te se wo nti na dwen kwa ne say my reason son my say akra be investigate because advert na wo ye na what this na wo safine and akra person say ye wo say wo nti we start investigate na mpese me say TQ na dia pa na wudi a wo sa say obi investigate no say bia say be say advert e yensa na wonum say bi o na wo so na me so menum sa na hwe. And addiction is start from the first taste. Then lax. Ibu why my friend lax and like lax. Because obi say more kasa monka bibi about or say lax. Say the spell say LACKS because or say nre ya and na obi introduce you to nka or bodam. Minima the crop. And the lax na be like this kind of cocaine group. Cocaine, okay. You will be a friend. All right. Cocktail. Maybe a cocktail. All right. Or no, sin Yanu. And the way you're careful. Bodam. A very addictive. Let me advise you if you. Wafa. Sir, like now one nipple demand show who you pan. No one show ya. Like you'll be addicted to it because sir, lax no ya be the fra we. A cocaine group no omo de fra we no omo de fra we no a chede won se na meka no unu we no afa yakodo bi no entimi nya ohwe biom nya ohwe tu bebe we na wakoto cocaine no de fra no we no no ma chin some kitkana me friend so cocktail and now yeah sometimes my friend like cocktail nti no wo twa enu very addictive unu ya once pe wan hwe ya wo be addicted and now one bomb pipe friend ya me ambamu a onkro no e ko su kroma bebrebe this addiction no mo ye because e be do bebi no wo pese o jansu ntimi nya hwe fa ho ena wo so wo nya sika and satisfy addiction no nti wo be jump akokro no mu phone snatching pickpocketing car snatching that's what we will do to get more to say na we ya pepe sika dia anu the sane man amanfo no mo no elidi o mutu nexus connection in say maranata me kan wo kogate to a bi a ye twe crack cocaine ni heroin ni ade ya bo say ya draw bonka na say ebua na ye no na no ya draw fit shape aeroplane ya draw aeroplane po say ni nyina no say usika te say kra na mo say e ho no ya draw bibi te say ebua ya draw and ya draw aeroplane say be shape say be shape say wo dan po be ba be shape e kire say e person kire say usika te say kra na
ni na be ko ebu no matter how rich are we, no matter how rich na I didn't know also I didn't know more sad drawing so dey kire say we no sika sa oh okay sika ne te say kra na we be spend wa wow but and the tank for picture na picture some picture na sha wo aeroplane ne wo ship ne wo dan kra na e for am fishing trawlers wo mo aton ni nyina na ne omo na gu form because of cocktail obi ana one papa back we are father of one of the famous footballers in Ghana no fishing vessel be 14 ukuta fishing vessels be for 14 maybe did not call rehab no journey free ho sir and then who me famous footballer of Ghana ani papa no fishing vessels that's your famous footballer no still but no problem no fishing vessels be 14 ma mo kra be ma dwen be fa ho because nkrofo kwa do ma dwen start fa ho wa toni nyina say on nam ghetto sir na hu no yekase won ya won jindi wa janse hu no bekase bodam ni so on board am nti sana we from it started bebre started sanu sanu na uba no be wura ho no mu e fe de na wa be pasa na say ya ye ko ghetto evangelism so we say ti am ko evangelism ye danya ye documentary vasa ye documentary no mu vasa ye professor muawo professor anya say o ye lecturer wo hapu a lecture London abe lecture Ghana prominent universities be ye two kra or da who no cry who ndi po say we say they are spelling epo be o kabrofo a na wo tra sir no da wo na eya na man for your friend say this late musician yeah it's a reality na there ebe o carry akra be say who go school a ube una but don't for belief be say enu mumu na betimi a bolster of confidence am wetimi aye wadwuma yi na there say it picks you high na if you more it brings you low picks you high then brings you low. Thank you. 1441 ticket net maka asma mani age pa topic ba kwa mani age ho na moka ho asem ene we ye na naba obi tafo Kumasi metropolis ene de we say bye iron boy abofo say mumma ye nyina ye nhwe ye sa Christmas yi na ye nyai ensa hwe na nhwe ye a betumi asa ye ticket me started say me rinse and me 12 years up to 30 years minim say beyond 30 no wajaya but o say sana etie o say away from 12 years me started say at age 2 2 years na me no msa when na de ma o ticket nsem be o ye ka e am 40 a but no mutia o mu say stories be na free me we real things are your farm na me mama senior medical officer na papa director of education na omo jan mama nana at age 2 okay nti if you so me be like part of the country obi who's anything wrong with like taking this our local BAP2 okay nti me nana o kopito bana no afie me ko Victoria is o kan sema asem no o kwa no afie me ko o kwa no afie me ko nti obi who say akwai yedin sa obi abeto ano akakra baka no de ahye no obi an ka hwe mfa ho bo obi an say normal enti me nyino na appetite no so nyin se dey ka no na appetite no bedru 8 12 14 no na whiskey branding any of them me ko so tena fie ma me tena fie yidi awur kama na ba hwie na ma no but na me wo school me teacher for kra mo hu bibia fam because I would always pass my exams nti me teacher for kra they didn't see anything wrong with it na bo ma usua dia na because man for adwin be says emboa me it fi ma usua dia emboa me kra ade no ema wo kra wo afie ade ema wo afie ade ba ko se wo bonsam esewa obesewa senkrofo bebre obefofa so senkrofo bebre me nsa ma esewa adwin men try kra e kill brain cells no straight. It damages the brain cells. Straight. So what? Then a year one Tiama hated so much. Offer. If you do me tiki, nem pese me jai. Especially when we go training college. Nem pese me jai. So nem intimi nyeshe for home biom. Ti we training colleges. Teacher training no. Na me nom. Ube we abe teacher no. Na me nom pa. We ye teacher na me nom offer. Na hwe. Na nye easy. Missing Yakupon Kwana, you mean me believe say only Christ, the only therapy. Amen. But during Christmas and so na man for no more. But Bruno Christmas no almost 30 years, so Christmas, New Year. In spite of the fact that Christ na obebo wa mo ye free one, so time na obebo no so na o ko shase.
say bonsam edwuma dey go dey so bi anhwe no hu yie memma bonsam ensay o o ka say yenhwe hu yie exactly what do you mean say kwan be dey fa so be hwe hu yie memma ba ho ansa but me bi sa maranata wo no eden pa na ye wa because me hu say o kasa with passion nana then tina asi ana eye wadwuma na wo ye ntino fi say o ne emenyere me ho nka dabi ade de aye me no so ye say ye very say adwini fi so mu pie be ka che o say we denchem ni sano ni obi ma e wo say uji ni di ade a we ayemi we ni nsap enya we na wo twe no obi ohwe no e bia o say we anya obi ahwe enya we 2x4 na wo twe no ye twi ye twi pa say me no mo nsa twi jot twi won obi bega say wo ntwi koke na ade a we po twade de ye me na koke me ye serious IT professional so first thing ye me ni say me exam so say prep time in suade into me exams na e cho ye no me Bombay ye first one ama me first sideline me say person ye pharmacist so science student to a sideline me e wo ho no me buy na me ko ye computers way back o enu so no etietiemu saa na enu so no sisi ade se dia me ko pay we no computer juma no kra HM ye problem afi we na me ton so advocating on because of we am person me advocating no kra na me kind those times obi hwe no or you ever say western region wa omunim make say hey enye ras jingles na te ono me yeah for say ras jingles out to be him say we ras jingles obi anim say me ras jingles that's why a radio presenter say ras jingles na me boy reggae advocate for me dada na me kikabo mu say me meyi quotation wa Genesis a che say we kra nya me na boy okay quotation Genesis chapter 2 on baby no say one na nyame bobo niema no no until this church someone for obo helps ni ande helps and the seeds for the service of man na me just show am me wi am no be Psalms 18 verse 8 me tell say nyame no ni bufu ye no engusie fini huni na say nyame about to say no ho a na say engusie fini huni mu a na say woni nyankopon nyina you see firi huni mu Psalms 18 and 8 verse 8 nyame bufu na you see firi huni thank you nti wo so na ya wo so buafu nti o say you see firi huni mu ya no na buafu but that was how say I me so me church emunyo na me ti radio so anana me ti radio so na wo shiwi a obekọ akopedi enwom kra me select no nti me dia ya na me ka say enwom me sesa nyame adom Yesu adom me sakra ayi me enye say me nti enwom bia biomo enye enwom bia na me tie because me Bible tell me say evil communication corrupts good manners so na me kai time na me wo school no SSS time no na 2 pack ni biggie na na wo so na obi anim 2 pack ni me marijuana smoke ne the kicker count ni cocaine train ya there won that was where those inspirations were coming from say 2 pack na there no more per fast living so we were hallucinating obi see no marijuana psychosis we were thinking big things we could would dream big at the end so a muscle so sana ya wo twin tampini ade na ya na wo dream big wo dream big in so embaso sana ya di fairly ya bebe ye friend say IT professional eno so sana ya ko pie mu radio ye pie mu radio no IT no crowd ya me de chen but radio na you know we no mwa ma wontime mbo nwom ye no na me yo but you see say the aye kano that is the devil's master plan to kill you because he knows when you are dead when your life is over you are destroyed so but we thank God say nyame ban yira so because still onimi nam ho no so you make I say you go school no say me catch you say ye di pocket money no into di pocket money ni we are because wo papa wan fence sense can account so into di pocket money ni we are after you have to survive into surviving no ye abububu trunk so when we are the odi abu trunk chese so kubu trunk pesadi ububebu obi trunk obi chobos so because you have to survive wo wa dwin no now no wo bi obi ade na now movies are wo hwa ni ade no kra kire wo gunpoint robberies ni ade so you see where the devil was leading me to so to the extent say afi na me turn marijuana no so radio no me can we asema mo me see me radio no so because me dey bia me ba
reggae pi wo ho ba me select reggae abo me make sure say me bobe 3 sounds won ade me tie lyrics no won answer me di aba me ko shebu should be boom into me betina wa me madwe no me were documentaries among for the brain so they saw the passion I had for marijuana, so they were bringing me documentaries, you know, informations, documents. Me to me their back is now me cry me nim say ganja. We ye the year atade ye the sit down ye the year ndru ye intimate wo back now say wo HIV cry me say koshi we now HIV beko wo ba now say wo glaucoma me say we koshi we glaucoma beko wo asthma bibia chese we say if you are depressed make sure say koshi we so everything was about weed. Everything was just about marijuana. Ebi say o butie reg na appetite for weed. No, I'm telling you now, my boy legalize it culture. Wow, now we have the international hair back on one mouth. Now my mouth got to have kaya na Bob Marley. Now my mouth into be our onumbi and onya tesa anyum na. Now jingles me my better studio 12 o'clock. We be quite compare to be a show because your appetite for marijuana will rise. Because me no answer na my best studio no. Ma ko shebu LPMC me kra me create say dia na me twema de wo ya show prep na thank you ukuta me twe at least 2 rows na me say okay fine enye start go come my one na man for twe no eno no po eno ni ye me ko ye program no po but answer na me fifie no awon ma chi kra ma twe bi me bakra na me tumi ko ten me ko twe bi so inti na me there marijuana was so much into me say so we can say we crampo the anyahwe aya na nyame na abo a say nyame na ebo oba nso oba won ware no na won ne da why e boni wo nyame enim enti management no mo hu say wo na me no I was into occultism me do baby no I was occultism so ka ho I'm telling you our connection be with we no I don't know. Listen, I didn't want anybody to touch me because me no, when I go out to do a program, let's say an outdoor programmer. Well, if I say Rastaman on radio, I hear Bob Marley Day, no. Me being a presenter, no, with the police around and everything, no, I have my joint in my mouth because look, I'm coming from far away. Say they killed Peter Tosh at gunpoint. Intimate me, Disandro ni na, who to me shoot to me, who come be those things, you know, those were the things I me bet now radio so me medicine for fame any idea. Just say. Anybody who knows me say Ras Jingles is about marijuana. That was how far you went. Daddy, before I even started selling it, say you on road to be the Daddy, in my own room when you say me call baby and me who say no, if I can't keep going to baby, I have to do my thing in my room. That was how far marijuana took me. Say me cry no beside me say we na me catch you say yeah more. Oh no be hu ni say ye mo be nya mo ye wi ye ba be hwe turning point na breben na sa ni mani ma we say nyina no hu say nye breben na utimi nya ahode a odi jae but 144 na ye ka mo say we talking about Christmas na Christmas as ma ye ka na ye ka fa niema ye no ma ho te ba sa na nipa no niema but Adolf ye tu amanfo ofu afutuo no ebe de na itimi a ye say afutuo nsache dipa je se nsohwe intino the does it make a bit me abobi hu ofa e bit me abobi hu pa na se wa ma mbo hu na so ko try dia min je se be ye papa e be ya ma because fa sa na nyina di sati you kakra na dem pesa me ka kira atifo say wa wonnum ensada wa wonnum cocaine da wa wonnum marijuana da wa wonnum jot da men ka se brunyanti wo konnom ye pomacho Chikata out of Chikata and yet Chikata a penny Chikata we Chikata bi no say TK lakano a ye we any apetesi any akambum a combination under it's also the under ganja bitters and the we no me question like the way we bitters okay we indiano na ye di agum okay when they almost say the shares are and then some for the bitters inti anye I'm we chemistry now yes it be it was say TK laka ye we any apetesia ya kan boom me wo school no
na ye di ose omo di bulubulu fra bulubulu so ne okay na ma chọ sa no ose na ose omo di fra emutuo na omo adi blue high so se sana nipa sua high o di blue no fra emutuo na wadi se pese o high o pese medicated mutuo chese wo so get it quotation na o kana say Genesis 1:29 they say also Nyankopon say yemfa nua na ba no na yenye yin say na so Psalm say 18 verse 8 say Nyankopon kura ne bufu na wisie firi ne hwene nti say also wisie firi ne hwene ba say na bo say no na say wisie firi ne hwene ma usu pubia esiwa. Okay, Suleiman so just about food in power say the mo kan was the yelaka. Okay. TK catch Adolf ene manata say omomode a no momra efutu kofodua e wo Cape Coast no mo kasa nkyere youth na ho no obi so omamo come to Macedonia yes momra Macedonia na mbebo na me aduma baba mo say yeko na ehia no e fe na ye nyini ti because they from the be from akwese obi a wawu akohela won pese we any kura be ko hobi ti said yi papa bi na o ka che Abraham say no mamenko kasa nkyere wo what can you na won do mo wi ase TK obetumi repeat we interview now we are with the ex-convict man and Rana we were power off yesterday we were power off into own okay and now we okay FM interview no be koso e wo honti no betumi akotike. The thing you mentioned is called laka, that is we in apetesi or we bitters agbo sunyane amanfu ni made no papa. When you come to Ashanti region ejuso, you see small boys less than 14 years drinking alcohol and smoking marijuana. Yes. Or say ejuso so sad. Tiki, I like this topic. Thanks to your guests. God bless them. You are so sweet and looking nice. Thank you very much. If I'm looking nice, it's about my 16-20 men. TK, please, the lacquer is the combination. And it has killed most of my male friends. Ye inde ka Ebola HIV ensakum mama for sin HIV ni Ebola nyina ensakum sin obibia ana yesuro Ebola ne wo dia ya ko hospital na ko statistics na hwade wo be bohu ena me kese statistics na hwade ende ena me kese Ghana gina nan ba ko so no ya hwe ye beduru bebi no even MPA assemblyman kura no be ko winsan na cocaine num ni ya hwe ye pa honum na Ghana eba ye to ne se ye hwemfa ho a Ghana ebe say papa obi se obi num wi na twam na se wo so ohome bia ebe ye oden obebo se wo twam dia yire ho twam pa ne se wo gino se nwusie we dia metika ebe we ukra be haya se dia won no sa footballer na mo kan no eye ni pass mercy am modin o fe so treke wasan ya ba so ye mfi kra na de ye nka ha sei TK Merinsa enso so me gentle me nya bone timpese mbisa se e bone se menuma na o se onuma we din na gentle ba we ye how atakra de no we oba how onja cry because most atu agu no se dia onja ade wunim numo it is a problem kakra ba e ho na obehu se sa gentle bia ni because see an wenya problem na wabo no afi na obe kasa wa no e konantika kwa mu mi amadan for potato potato late obuya sa adentina mo no mai mo pedin sa say adie potato oh now nickname say me apart from Ras Genius near friend Mirage okay but say Mirage what you say say physics don't be a science student okay and I'm your call form one you bisa physics question be now my cooking kind wo baby and I'm answer your classroom nyina nipa ye bright you nipa ye bright obi a mass kra ss man mensua mass kra menya bi ba mensua ninti physics no say ye physics spelling no clean nana sanda ye na de ade mensua de
mission dia how can you go na obana ka so onu nsa no ti ade o hwe ni yo but then your friend no where then shisha na said hashish and what should say marijuana hashish or say eno so monka ho asem because the youth no ACL these days no say trust me it's really bad or say I don't the mama carry ho asem mpo what for hashish no very dangerous and very addictive and no also like we no utwa widua no enso bi free move ba hey what utwa widua no so bi free move ba wonu se widua timi yekese pa etimi yekese ye dua wetu atena se kwa ahome sa amafo be du wetu atena se ahome anti be kono bi TV dua ase yes o se ayese no mu twa ti abasa wudai no se benyini we serious na hashish no sa widua na omutwa nso bi na ye free dua no won se dey wo twa nso free mu ba no ma collecting so no no mo collecting so no like they use chemicals no they na dance oil okay and now we flowers no na ba no no ma chi che no ma ye no ma extract oil na free mu sa oil na friend hashish na sa oil no wo oil no probably dey agu contain hu to the police intimation no concentrated so enu ye concentrated o tumi tọ́jọ́ no na di we no na di hashish na afa ho no so ma ye very dangerous so nana very addictive obi o na ope excitement so ope say o get excited and oneni gia no ope say o twi sanyo ma ibi so obi so wa o ye depressed no ope say o twi sanyo ma ibi na no na ye kan ye no wo be ko high be feel mu a wo be balu edu be ko high be feel mu be high share low Aminu from Nsumia TK. I like this program. Thank you very much. TK, it's laka and not lax. Okay, thank you. I'm saying, and it's a combination of okay, thank you anyway. Laka is we bitters. Oh, said text messages. You know, BH. Laka definition number. Of a minka when you research we are the clinical hospital of Barcelona, Spain. The report we are out after research say no health benefits are obtained by recommending that non-drinkers should drink a little wine. Into doctor no beka say almost doctor no beka say wo num sakra num kakra na enya hwe no and I say num for medical reasons enya no kure. Memo say actually be me e arosto and man ko bru obi taxi arosto yes no so ye e no bi no once I depend like the community and the name they have okay Nana sanyoma we wo wutu me ma twi we are blackout da me kaipa ma twi we are blackout obisi me say say ono de ono no ore onom na say no de ye fine esi mi say esi wa enu su si wa because wo pese wo high intina say wo be mini o say wo be sunu o say dia wo be ye ni bia no say nya ko moja ni mu a poison moja no a poison will brain na cell will brain cells how are they now they by obi say o si din no de obeye but adwe bone nkwa na be ba otim also onu ma be ye din but adwe bone nkwa na be ba otim adwe na say oba wonu sapa kill brain cells and na motor upon fetus no enu na madam TK bra kwada so bola so now better sounds I heard the 10 kwada no di 10 years o se wo be shock ankasa kwada so bola so kwada so bola so minim se be kan yamanfo nim TK o se minim se wagja wi Yesu adom Yesu ade wo ko drugstore duro bi aniwa e ma wujai ba we wujai ya che oh nana said ya me jai no say you akwa na me jai ya because nana me no since I start to say me twe no me twe ya amanfo church be places no TK Brad Pick farm be ha there ho kra there wuntimi was is very dangerous there so places said ade baby a wote no availability of the intampinini drugs no and also counting my amanfo start take nyoma and I say dia na mama church your friend say pregnancy no yeah just say me say na akwala so bubi na into the tendency say akwala oda yam to say how a situation tendency say akwala oda yam obetumi ayem it's more obi o despite ebi wo fie ni ade but still no
nyame adom no wo enti na ye ka say is satanic timo obi anye ese ebinim de aba no hye kosuam no mu adi Silas from Nsawam, please help me beg Ghanaians. God loves us so much, so we should be very careful and not be overjoyed this Christmas. Our lives are very, very important to Christ. Thank you, TK. Yo. Good morning, TK. UTV, you are too good. God bless you all. Where Janet and Deba. Good morning, TK. Okay, we say me or the Nanayao from Kumasi. Or say from 12 years to 30 years, you know, or sasa. Hey, it's you know, temptation no bar. A burden will be at me, no, me and can no one said because what down for be fro. I'm what could be crowd, no any fee. It be a papa. Na ne wo fanom temptation dey baba na temptation the bar on temptation anya boni o temptation anya boni but what you do with the temptation that makes the other boni and say anya boni na temptation the bar what you need is willpower for nyame bra mo for nyame ba be yi to me be no ese nyame and they say at the mention of every name, at the mention of the name Jesus, every knee must bow. The temptation is a name. But se nipa o mo aba o mo ntimi does it mean so mo nim so mo body Jesus and answer bi o mo be ye bibi ntina that's why any kind of willpower have the willpower bi mo ho mo nim you have to get the willpower say when me person me ntimi nye hwe we be wo ho wo nko awon num na for be 9 we 10 wo nko na won num 9 ni nyina num ese wo hye ho din se de menye no menye you have to get the omo num kwa timi ka se mo mensuo men no mo sana mo de menum nsuo utimi ni ko transport na onda fo nyina age bia wo so mi de omma mi volti ana omma mi cook omma do the best omma ka so onye bema o mu mo mema no sana ombe ka gba mo ubetom anything as say ma mi ntom na mi nko mi ba bi na mi nya mi nkwa Yesu kan bibi o say munwen na mo mpaye na ma consult nti wo mo di besisi wona wa bo mpaye na Holy Spirit un konkran hye wo ma no wo mo ye okra na ade o se e bo waso nkra dan ya ma no no bo nti ane o ka se wu atom kra na wo atom no ma bo mi su o bo ni we ni wi a me pese me bo nsa bia din okay apetestin dia se metumi bo ane de otumi bo ane national brand o bo 1 gallon ni wi a no ko tena ni Range Rover ni mu no kwa no de ko hye gota na na se nyame anya adom na so wu a ho no no be hu se we ni ebio se wa tomu ebi ko rokwa na atom so na to gata no so no na be tom enti na me kan sa no so because ono no so no si wu atomu a wo no be nya wo nkwa wo intermediate bible ni bible enu pe na be yi we fi mo because bible so so se ebinim timi te no de akyeche wi no ase mo ma yira ni bi no omo ma yira no omo ma yira ni when you are in blindness you can smoke some 23 hey you smoke some 23 how you dey say what Bible no what New Testament yes soft so yes soft that is say race la no nti e ho no you to me take akra because Bible no kra me na me rasta no Bible no yes see baby no you fan say Old Testament no now you rasta now rasta no but we picture now the Bible na me say rasta gumechi see betimi okay I don't even share. Oh, Shas man is come. No, me. Let's see. Me dey some Bible Rasta ni bio. Rasta papa. Motia Rasta. I don't know how we're going to pick this, but me fat to her say. When me call back there na woman me ID or shame so say, "Hey, God is wonderful." When did you cut your dreadlocks? You see how you looking nice. Abrofonia I see. Enti no obi wo ho a ne willpower no susa. Opese wo jai. No. Onye day. Okay, me di camera adolf so na. Obi ho willpower sat na. You say bi person mo jai. Be o mutimi nya hwe enti na ye wo ho no alcohol and drug free missions. Okay Maranatha na wo ho no this is before and after na mu hu ni say no enti o drugs no na wo abodwe nso abodwe na train na we tire ni ye me say your friend Trinity ni che say e confused blinded mind so na
I see. It is an out here. Now who said? But still, as I card, voter ID card. I don't know about 2016. I see. And you know, Sakrai. Nana, me, my dream, the documentation I had about marijuana, I said, no man, I mean about marijuana, no. So, made me feel, say, and marijuana psychosis, me feeling, say, me to me, am I legalizing marijuana? Until we start here. Until I'm from one here after, no. Okay, how does he look now? And the balcony, are you looking good? Me not tell say gentle no, and your dressing. Yeah, gentle no is a spirit, but okay, gentle is a spirit. Quite on those times, no, I was that kind of violent and near no. So there you don't see me fighting because of radio, but you can see that this guy easily goes off. Yeah. So say drugs control your with me switch it. With me tiwa ube na bibi kakra bi pe na ubuafu ade a obe ye kra no kra ya na ebe onwanwa but obi aso hu say e bia sa na wo ti o oba wo boa you are lying to yourself won't to me control you are incontinent your time no ba so I say but I drop for memo awie I say o si TK Brakro from Colombia listen na wo ho e bobo no o say the we no and ye dey fine toffee e dey afra o say any esam near the biscuit. True? Yeah, your wee biscuit. And I say a biscuit. Yeah, wee biscuit. Say a biscuit. Whiskey. No, but seriously speaking, Obi catch them and say Legon. Campus. Sad new blocks na yesi wo. Memra mo yesi obi ton bi ho. Even students cry na me kai me students bi na ye wo deal bi na ye the marijuana outside nya there. Ni nyina count am because we anytime we sent marijuana outside we made more money. So at my say we made more money. I wish now they call outside in for now they go. Oh, say you to me ship call London and I say Debbie. And no crack counting and because GG is annual we know. Obi as a text say nipa bi. We 70 Debbie mean to me because I wa be kind wa there. Text message. TK your friend Eric. Me relaka no bi. Hey kamiwu. Ozinya men kwan kamiwu. Or see the youth today and prominent person are drugs and alcoholic beverages. And this lacquer is being sold. Most drinking bars today, I don't want to say it myself. Come to Sodom and Gomorrah, Konkoma Market, and see it yourself. TK, but there was a pass our program ya my ye. And only me problem was say opese ujai and so ujaya in ye I need your help. And alcohol and drug frimishing your home. What was our problem? No, your officer by radio. Remember number the location because it's very important. Will be pay and more. Me man just one. On be a Bible, he has the therapy to his problem. That was what saved us. Matthew 11:28. Matthew 11:28. Matthew 11:28. Come to me. All ye that labor and are heavy laden, this will be rest. Even ganja, my one. Can you say, Mombra menchen, Mama, this was a so. Thank you, Mama home. Thank you. 11:28. And no, my home and a take an hour time, and some can be a very important. It's a Ghana phone national. Oh, you can't addicts. A day in say, wow, because we are addiction. Of course, you be a yet shift from the market on to me. And Obinian uncle, young way, Opeso penso ntimi kadi obi abie adaka no so amanapi won dia meka no and I'm watching me can say 95% of crimes in this country caused by addicts yinim de yeka so ntimi kokora no mo ka oh no cooperation you say but sometimes no mo ye we no my regret o mo ye nyama pa yinim o ye me ye nwan na for you say protect them so we don't disclose their identity. We will never disclose their identity. And I want to say, you know, say you be rehabilitate. You mo hiamwa. Ghana ye ni proper rehab.
You need proper rehab. But people need help. People need help. And the people are not doing anything. Oh, Nana, you man anyway. When you be family see never rehab. I know about 145 people I own. But obina di hon muma ye. On be nipa close was charging wajin in fie. Nedan. You see in this country, nipa crack in the more than half no. O ma say ko get to. And now we crime, phone snatching, pickpocketing, armed robbery, car snatching. O man eh. And I will see what Bushani in yes assignment to one day you'll be a victim to them. So we should see it as a serious note. I say Nana so be wa bontin kwa no say e bia yen twi ka cocaine da. Yen vice president. 24 years. When I mean vice. But ene Yesu adumo. Yesu adum. Come out each by each. Take a good morning. Sasma mo kind dear. Mon can say your driver for no so. Say you do Christmas timing. Among so and share over speed na omode air kono se da for no bi o ha omo ribi na omo tiesi kwan so we Emmanuel Mampon takrade and eba TK minim young girls bi o ha so betu so omo vivi pa what type for awrade nyankopon yi so dwane okay me nua na magina wa hwebi we answer TK is going on and on everywhere o se bra winiba o se the Jihadi boys underage 9 years to 10 years. Places in Ombo back no. TK, please ask for Kwada so bola kesim because of they have stopped going to school. And I know the guy selling the is very, very influential. So I'm begging you, please do something about it. When you crowd tip bola so kese ho a woton we man kodano. Say nyefe also jai. Oh, and now what tears me jai. TK at times was see binom de was coffee so every we no be e ka say e koso e be koso sa we copy from Abeka. I want to ask them what is okay, I lost to. Okay, they never answered. Second, is it possible to mix marijuana with a lost to? Now what the big conference I had there? I didn't see any. TK come to Agege 205. Okay, I'm on the list number. I'm saying my hand at the base. Adolf Maranatha the massive. Yes. And I pay to the rehab see and you before you oh boy in your idea of TK. Mumboy and yes I Ghana Hanu will be a bit my victim. Until number near 0230 629 555 0230 629 555 Mumbo back on count 0230 629 555 and your office will buy Joulu by Red Junction Yam Junction to be a what problem be and I hope I won't be officer the Mayan so what that do entire that do Nyama says cement 20 would have a boy in Yanum Nayama Jumanaku net my boy you must Sativianum. I'm sorry for the money I say Marata. Well, me no answer your best sorry so no me say me da grace and truth for us. Sentia me cancer and say I will be who say we ba was atibia we mo. Empamo no. Okay. Miss Rew. Because what Pamono know you're more depressed that you are pushing him more to the thing. Into the thing. Next sometime next year, most I'm running we'll talk about drugs in the now what we won't so no Miss Rew Brian Sun chain. So who per se who film Quadia Brian Sun Matthew 11:28. Come on to me, all ye that labor. Thank you. Heavy laden. Thank you. And I will give you rest. Now what who son trade that's what the me power chow and ko yusu. Now what abuse it? Psalm 18:8. The thing start from using to abuse to addiction. Right. My mama Edna, Church of Pentecost Chanta, enemy Pastor Alade, Michia Alex Tay, Capital Print, any Wafaba, Michia Munina, Yamishramu. Okay. Grace and truth for us. Okay. My spiritual father, Prophet Louis Melchizedek. Okay. And Prophet Owusu. Omo prophecy na Jimmy. Bakuma me prophecy na baku bought me deliverance. What was our problem? We are deliverance in the name of Jesus. Now one sorry. Holy Ghost fire. Fire me confess it. And I me jai me sin there. And I me one. Abusan for Edamu nyina ase me da 1624 ase ene omo mama tade asha FFF omo number 0277 100 900 asem de kan ba ko pa asem ko ento sabi open tade designer efa ene na trendy sisi o ka se 1620 no ma je so se
tailored to satisfy your body. 0277-100-900. You can make orders, even open program and anumre. Now, Beshano, anumre, and a power quite bit me after 20 up, Mamma. Me pega me come say afie ekonawe biem na awotwe nyina no yenu no mabwa and bia esra ye mu mudin ne Daniel Nkansa ye switcher Edward Bedi akoye DOP Joyce Mensa makeup ono na odebria omanim eye sham no Charles Chris sound Abigail Ashley health producer ono no obo aduane fefefe de da mote sent no mfie no na Nasare lighting Mustafa Al Hassan lighting Calvin na now say camera or say boama eye floor manager ono be siesie ha ema ha say eye fefefe no Erikasare Martin do Daniel Oblite Carlos so your friend Nana Carlos omo MCR omo no mo hunu TV no mo fie Samuel Apia technical producer Aqua Go Sika Apia the terrible terror or me producer Roger Corte director and of course executive chief producer Father Dixon omo na omo yetimi betra hada bia e program yi ema mo ye pagya yemu nyame ya adoma Monday be share ye ko Christmas no enti Christmas greetings no ye ba mako and then before Christmas for the first time mubehu the people who are behind ni na camera for ni ade nyomo no ba betra ha sei ye be ye carols morning na carols there program is so for ye pagya yemu a program no enyansan o kira nyame ya adoma AK ebebe fi had a 47 man Monday the best share bi edam nyina ase